और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Haka Country District Nailar Arja Option, the Kasi Students Union East Giant Hills District Unit, Kalapalong Yagajinkandra Barjala, Hasurok Ba Jonga National Highway, Kapapinyaso Yagajala Meghalaya, Batgathan Barak Valley, Jonga Jala Assam. The KSU Glayopan Bat, Bongut Barjala, Bamdan Yaki Kot Islag Babiang, Bukuntup Naduga, Labor License, Batka Work Permit. The KSU Klapan Pilot Yaki Baro, Namarbaka Jingsuba, Bakila Bandapan Ban Gibril, Kibashabe and Assam. Nambar bagi KSU kala yo jing tip bagi minder ki beshabe ada Assam menta ki phai khmat chak jala Meghalaya ka jala ga bompat dan ye ka an ante lakam ki jingwan thap ki bri ki banabar namanta bang cek ek bar jala ki wan room ko jala ni kan di kap isla di bang ila ban suba bagi de ginong Bangladesh nama kumbang tip bah ko jumlah Assam kalau pelong ni kita ke imig drive ke imig checking ni imig drive jumlah sarkar jumlah Assam gila be subun gitu di bar jumlah di heavier lah no tapi ke sengi ni lagi kita nong rim manjada ya jadi bar jadi ada jumlah di kantam mari itu ni serok nanti sepuluh lebih notis nan bagi dekar bentuk kotan sudah dan nila bersuka bagi di nong Bangladesh ini wan pun siapa dikata jadi kalau kita kan belum ini kasi kita gaji checking ya kita tidak hidup kita tidak dibandon kan selak membiang di documents kemudian kita day jadi bandon gila ru bandila kumphadiang iki batunta dikepar iki para cek reving ni agwe juga subhawan kan husiar namarkan gaji pun tap jam ini kita jela lawan namba ka asaka ka jela Assam kiwan sibun sini kita kepat bat nginjai le cucu ikane kan kaniga checking drive ni nanta ban penduna ne ban filter namar hadu manta hapo kajala jingi timpat don kata ka ban dek lakam ye bar jala ki wan waisno hene jala ni tanta ni nagli ka sing nilai le cucu nane cekmat